Mangkin jagalah katur terus mang jaga ini mang nyatane Mimi sampun padampiak pesan semeton titiangi Riki pasti ke seneng nggih mirengang satu Bali ke desa Sange Numas Gula Melayu mejalan ejo melitali ngiring ngajagang seni budaya melarapan antuk basa Bali. Om Swastiastu. Mangkin titiang jagi lakar mesatua Bali sane mamurda sang lanjana. Ada ketuturan satua sedek dina anu para petani ne megarapan ring carike ada ane nenggala ada ane ngelampet muah suba ada ane memula padi becek pesan ring carike semeton toya pegericik angin semilir suaran ke desa percicicicicicicicit sedang itaha kedes cerik-cerik ngalih amah-amahan di tengah carike ada gedes gede uling delot pasih madan sang mun gedes gede ne ento bareng ngalih amah-amahan ring carike tongos kedes cerik-ceriki ento ngalih amah-amahan kerana gedes gede ne ento gede turgala tusing ada kedes cenik-cenik ane bani malkin sawireh jele pesan separi solahnya nih ka cerita yang mangkin wenten kedes cenik ngindang dur carike seliak seliuk kedes punika madan sang lanjana. Sang lanjana merasa jengah nepukin kedes gedene ento bareng ngalih amah-amahan dicari ke ento. Sang lanjana lantas metakon teken sang mun. Ih jerone tumben tepuk tiang. Tumben ngalih amah-amahan diriki. Keto petakon sang lanjana teken sang mun. Mare ada kedes cenik metakon gitu pedeh basangne sang mun lantas mesaut bangras. Ih cai kedes cenik degag pesan petan cai ne suba madan sang mun ratun kedes uling delot pasih. Gitu pesaut nih sang mun bangras teken sang lanjana. Saja jani keto sang lanjana mesaut ih iba sang mun kae tu sing meratu teken iba bana kae tu sing taen kalah teken iba saja ja cai gede kewala tuara gedenan taen ibane teken taen awake saja ja kampet ibane lumbang kai tu sing jejah keto pesaut ni sang lanjana di subane kento sang mun mesaut ih sang lanjana yen suba keto dan jalan jani iba maju apang tawang kaene taen ibane saja jagade pesan keto pesaut ni sang mun teken sang lanjana bangras. Lantas sang lanjana mekecok tumuli kedur tain kebone. Sang mun ne iwasin tain awake.
Bengong sang mun ningalin taene sang lanjana seken gede pesan. Sampun sang mun nyingakin taene sang lanjana lantas ia ngomong. Nah saja jani kai kalah sakewala mai metegah-tegahan mekeber saja iban caine dua. Keto pesautnya sang mun teken sang lanjana. Lantas sang mun mekeber teken sang lanjana joh sajan tegah. Disampune bedur sang lanjana metinggah di tendas sang mun. Sang mun lantas mekaukan teken sang lanjana. Sang lanjana, sang lanjana. Keto pesautnya sang lanjana. Dingehe bunyin sang lanjana tegah bedur. Lantas ngencolang sang mun menek buin mekeber negahang. Gelisang cerita sampun di bedur buin sang mun metakon. Mekaukan teken sang lanjana. Sang lanjana, sang lanjana. Keto pesautnya sang lanjana. Anu masih pirang ejoh sawat di dur. Lantas buen ngencolang sang mun mekeber tegeh. Merasa teken dewek nih kenyal. Sang mun ngorang teken sang lanjana. Aduh sang lanjana. Tiang ampun kalah. Deweke suba kalah. Lan suba jani tuun. Kerana tenasne sang mun coh-coh teken sang lanjana merasa sakit tur ngap kanti meklupasan. Tuun sang lanjana teken sang mun sampun jatuh, sampun ulung. Kenten sampun sang lanjana mekeco ke ebet-bete. Sang mun ngelantas ngereres mati. Dike sampun sang mun ten residang malih kerana sampun padam. Inggih asapunika satu sane sampun presida keaturan titiang puputang titiang untuk pramasandi. Om Santi.